Sanibonani, namhlanje ngiphethe i-Nutrilite All Plant Protein Powder edingwa ifamily yonke ukuba ifamily yonke iyidle kwi-breakfast layo, kuma-smoothies, iphinde iwadle kuma-soup, iwufake nasekudleni. Ama-proteins siyawadinga kakhulu emzimbeni yethu because ama-proteins angama-building blocks emzimbeni yethu and also ayenza i-structure semzimba yethu sibe esifanele, then isize ku-muscle growth, i-repair la kusuke kungalungile khona. Isiza nje overall health yonke. So kuma-proteins ke sithola ama-amino acid. So imzimba yethu kahle hle kufanele ukuthi iyenze sure ukuthi ama-amino acid awu-11 akhona emzimbeni because sidinga u-20. Then u-9 of amino acids sothola u-Nutrilite All Plant Protein Powder. So siyifaka kwi-breakfast lethu ke masidle ekseni njengoba sengeke ngachaza ngaphambili, asiqongi ispoon, no. Njoba iwupowder nje, ispoon nje sizogcwala kahle nasi ispoon sakho, then usuyayifaka all plant Nutrilite All Plant Protein Powder, then usuyadla ukudla kwakho. Imizimba yethu kufanele kuba sinakekele bafowethu, sinese imizimba yethu. Thatha decision, you take a decision in all what you do. There is no excuse in life. Your body na yonke into oyenzayo sekusile asinakele imizimba yethu ngoba iyona esebenza kakhulu imizimba yethu nemiqondo yethu. Siyabonga.